kahle mbilu ya ndiyamufuna bali baby wami shikome kahle mbilu ya ndiyamufuna bali baby wami shikome kahle mbilu ya ndiyamufuna bali baby wami shikome kahle mbilu. Yo, what's up? Hello guys. Hello guys. Yeah. Guys, muna xivana energy. Hey babe, pfuka. Hey. Yeah, guys, abutla kupfuka so namuntlha ta va ri busy vlog nyana. Guys, ta va hi kha mi update ku swi famba njhani swa siku ra namuntlha wo tshama na hina. Yeah, so actually plan ku huma so swi nyana ku pfuka swi tala ku pfuka nyana tlena hi hlamba and then save. Tshama na hina guys. Bebanga na energy. Oh, simfana na energy na ku pfuka. Nda ku plug nga wena. Guys, nda n'wi nyika ya mina energy. Ta n'wi pambulela. Cheers guys. ndiyamufuna bali baby wami. Gotta tell you baby phela mina nakurhandza swilo swa tika but I pray swi ta antswa tshemba mina baby leri rhandzu ri ta lasta hi khome vo jefa phela veri i vo pasta mani na time akasampuki mi ta vona phela wish mi ri kona loko ni karhi ni chata mikulungwa ni biwa loko baby xi saka ni xi teka hi le ndzhaku ni va nghena xi blasha i baby xa mina mi ni vona ni lo ta xi ni phamela kahle valalavo lo tala na varaha na kahle ndzi nyikiwako baby ndzi ku khoma u nge lahle 24/7 baby va te hi nga hambani next door tilodzo vathu va ku amba va ringaringa ngopfu baby u nga va naki lava ina ringi ni ta ku faka dali ko nga nkarhi shikome kahle mbilu ya ndiyamufuna bali baby wami 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 bona bathu ndiyamufuna. Yabo, senetile guys so swinyana no atlhile ndlwini munhu se basile nyana ma swi vona nga ku se wa nyuka nyana se i sungula nyana ku tlhariha nyana. Okay guys, selani munhu ya xava xinkwa. Guys, vona njambu ra ko ka ha ri mpundzu 7 mara vona ra ba relationship na baby ma vona ya pfurha. Guys, famba na mina loko ya xava xinkwa at least hi na umbrella. Yo, munhu u karhele na hambi u nga endlanga nchumu. Okay guys, efambeni. Na hawe batoto sidiba batoto mfuna aya baby cafe ha enodoba This one the tablet. How many single 2 night 3? 3. Let's say banana mana. Banana 4 and then namazimba. And the Zimba 1? Yeah. 6-1 random. Okay. Right. You want tap? Kana plastic. Yo, what's up guys? This is me nkarhi wa ku hlantswa movha guys. Hi chake blind movha leyiwani. Hi chake blind. A ri na mukomba yo. Vona guys. Madaka ntsena. So a hi nge fambi nga basanga, hi nge fambi. So sweswinyana just cha and then over here. Guys, ile munhu onjamkela. Kule ngena zethu sinimbala amanyanyata swidzidziharisi Sezakisasela. ani guys slokuteni kule ngena zethu sinimbala amanyanyata swidzidziharisi swinivitani ku nata metsena physics swo tani swi endleleni guys Shit guys swa kereni. A ri ni hlantswela movha na hambana. okay women ayina guys Yeah, ayina my love. Ta vaya. Gugude.
Okay guys, hili outfit ya hina. Yeah. Simon islak ayin ezimshona kuskipa lesyo. Ngiyawo asocameliwe, khigeliwe. Awu guys, okay. Moy ayina ta prepare ta hlamba, ita famba. Tshama na yina. Oh guys, ngitile ku ayina. Mbilu yanga va tengambani leswi mbalaka swona namuntlha guys yo mi ta ni khomela mi swa ku a yi na ni swi koti mara ni zame ngopfu leswi alright yo mara ni ta na kha na dyondza and a ni ti no hluriwa yini cause hinkwaswo na endla like mara a ni swi tivi guys mara ni ta zamazama okay a fambeni ya vona papasi guys efambeni yabona munhu wa mina vona ni mati lamawani a ma zimala no ma veka switofini no ma veka yini ma hisa hi dyambu okay munhu wa mina hi lo yile ku hlantsweni u karhele u julukile no juluka yo langa yeah guys lanwani movha la yi chaka ku chaka yenu ka do nge va hi yona le dorobeni ni ri so a beva ku yini leswi i tshama la ku xiphuza ke juice ta famba hi fa n'wina swi la loko hambi u xa swi ri u ndzi swa ku xave yini wa vo wa tiva na mara leswi swi tsalule muswaka leswi xa ku hlangete mina ni ku fushini guys ile se basini se ready ku famba ma vona basini yi chunui sweswi swinyana yimana ti chela guys after sweleswo tindlela no kwacha okay guys se munhu swi la ku hlamba chip splasher and then yeah ta mi nyika ti-results after yeah guys mati lama hisa ma tselekwe edyambyini ku na nidi yo munhu a za a tlangisa na gezi a tsalaka mati hi switofu a tsalaka mati hi tiketlela yini mati ma vekiwa dyambyini u hlamba simple seva gezi ra durha phela okay sha bye bye alright guys ma swi vona se hi hlambile sweswinyana se hi basile se nkarhi wa ku vaya guys a ngo nuhela munhu wa mina no hela thank you nga ku ka so yeah guys sweswinyana hi tindlela sweswinyana since nampundzu vele i town vaya i tali ku vaya hi minkarhi vaya nampundzu ngopfu nampundzu mi va mi tele guys yo yeah ene ku va ku nga tirheki Yeah. so lo nkarhi wa ku yi vaya namhla it's a big day guys yebo yes so big day yebo ma hi vaya famba na hina guys cheers guys sesukile itindlela vula kabili sukile guys mo tshama na hina kwantele le ku fambeni yeah yebo yes seze ngahlayo ka isukini se le ndleleni sweswinyana a ku na swin'wani kwa ku se le ndleleni ya kwale kwa ku swin'wana hi nge mi kombisi hinkwaswo a hi pfa hi yima la ndleleni na baby hi pfa hi endlanyana swin'wana just to na kota charger yo but yeah anyway le ndleleni fambeni guys Diva, batoto mpuna, aya, baby cafe half, enotoba kota bana, toto mpana bana, mutawadaranga bana, orufuno ndirwa ndeme, yes ndirwa ndeme. guys ifikile kwala hayiza raba guys ekahisa hanya ngwe la, relationship ya mina la. baby ani hayiza hisa so yeah guys hayiza ingetelela ri hunguta or right uvula ku vadlala hikwala guys ifikile once ifaka very 360 yeah guys apresikitso ku dlala akana nchumu okay guys so 180 at least 360 mvemi fa once okay guys so sweswani ta busy endla video lama vona
Loko endla video and then after lawani hi ta vona ku ya kwihi mara mi nga wari na n'wina hi ta va kha mi update ku swi famba njhani hi Akombe view liya yi sasekile. view leyi sasekile guys yo ku va hinkwalo hi loyi munhu wa mehe Yebo yes. ni ngo famba ni ti lavela Kahle kahle. Yo fama zani kuma guys. hey Yo ndava za tani kuma yo. hi loyi munhu Isuka wanga kule mundi. Yes. yo guys Oh bye nenge baby. wena ni vusiku ni famba masiku mangani Mangani. Ay, 16 days. Ni kha ni tala ka n'we milenge guys ni kha ni lavalava munhu ni za ni n'wi kuma hi loyi loyi ni nga hisa munhu hi mati ya ku hisa Hala. okay guys mi nga wari hi ta mi update ku loko hi ta ku teka video ya kwini ku va content creator swa vava guys okay tshama na yina hi mi rhandzile Teka loko nghena. Siyongena guys. Siyongena lanwani. La ku vona ku endleka yini esango ka huma hayi swin'wana swi le ku tlangeni lano swin'wana da swi faka TikTok ku nga hi kumbelanga la ku busy blind tlangani bolo Galaxy CS Galaxy na Galaxy so yeah guys why not guys ndhawu leyi chunile wa nseka na ka ku tshama ku tena yi laha ka maka le ya khini baza khini alright guys silang gano ini ay lawa dia white jangan mah wah jelebi lang siya kasi mga nakapag-shoot log siya yung rasta apa good okay lang siya kasi mga nakapag-shoot and then log siya yung rasta ba siya yung delay tapos pesta ko log siya nga hindi dahil ko may so guys mega cute ya boy itumbe ngwana guys Renan so yeah guys laya kotanga kuteka ti picture letiya cause queue baya ena hi jahile hi fike late vona swa eswitolo va ta zi va pfale ku no tata siku rin'wana okay guys lawani a hi vona hi kha hi vona na vanhu hi kha hi ti fambela so beba ku a hi endli swa ka TV ero papa guys so angwero hi papeni guys yeah hi papeni so na me swa ku papa ni nga tshembi guys beba yi melawani a ni ti ku xivita hi u tumbeni so swa ka ni vonile ani wa u tumbeni ko sa yimela ya nokusensa guys a ni vonile nokusensa baby i xave tincondzo 5 kg guys na swin'wana leswi va fanele u xave swona hawu xava leswi mukhodi Alright guys, sweswi nyana hi le ku endla nyana shopping nyana leyitsongo nyana guys. Fikile town just nje. Shopping nyana nje, pichana divide. Matsaliwile. Mavoni la. Maybe a cow.
Awusuboni? Asibona. Second. Ngoba kufuza makaya. So guys, la kujama ncina la. Enmachipi 128. Ilesi ngayimsa so. 82 guys. Amnami ngikhongelela guys. 82. Mara. Right, right too. Yeah. Don't worry. Ashaka, 2 days. 2 days lang. 1 day. So mo to. 1 day. Lani? 2 days. Ay, nga text mo. Kumusta ni space nje? Afrigin. Estaba no chão. Vou para cá. Saya say, makan choy, swag dah say itala. Baby say shorty fish guys. Shorty fish babe. Korong. Vai? Korong. Kurau. Korong. Kurang. Kunzima. Guys. Temalame. Rosa la sente. Dilo ale. Sentire guys, sile croce. Ma la meli. Parla male. Non ha muno. Ciao Sati. Oh, down, baby. Vamos Sati, guys. Vamos in plena buona. Baby, per lo che curvata c'è un grosso ramalmo. Yar retrante. Anda siya croce mo ito. Tala nga po. Oh. Ursa choda food. Ay ndaw. Yo. Siya ta strong. Anong malag siya biyana yan. Oh guys, oh. Oh, ay. Guys. Yo, ay. Yo. Wala, fam now eh. Baby, ito pa ba naman? Guys, wala pa ba ay? Biala na ti Johnson teruan. Ano ka sa Johnson mo? Ito siya ba? Niya madura. Gusto mo siya ba di Johnson? Johnson ti kon. Marule, ayaw kong one food. Sorry, baby. Karena malaw ko nimo. Guys, guys, I'm shaking. Yo, muna mina, batenga mbani. Inyamba nsimari, mina muna mina. Baby, malinga yambanyisa. Okay, guys, ikwala mashopeni ya. Nice, wow, mara. Baby, anga wow. It's okay, baby, stalunga. Ay, guys, kunene once. Tindakan kami dito. Once. Zingenela ka Pick n Pay. Hambi leswi nga ganama. Baby va n'wi palapalela laya. Ku na ya ku biha. Oh, guys. Mina mablom. Munhu a nga ku xaveli mablom ni. No tlanga guys, ay. Awa, mara masasekile wa. Yo, I love people. And then kuna lera pele pele. Masasekile. Yo.
kwala ka Pick n Pay yes. Babe, wanna pelepele? Xavo ya byala kaya. Baby a nga xava swona over mablomu guys. Happy Valentine's Day. Hi pelepele. Flowers. I ti-flower ta pelepele na. Byala pe. Awa. Leswi a fanele ni xavela swona. Guys. Ya ka pelepele flowers ta a ni nga nusuna ku ti vona guest flowers ta pelepele. Baby amba ni xave flowers ta pelepele. Ndabyala. Vavanuna mi va mi xavela vavasati ma va mi xavela vavanuna van'we ti-flowers ta pelepele yes hi leti pherephere ya ya munhu wa mina cabbage. Guys, we're almost done shopping. Hello munhu hi loyi u ta famba a banana na mafasitere a wu swi koti bana ni vona lari endla guys a nga swi koti Hi. And now download the app. Okay guys, saying you got Burger King. Hello, you munhu wa hina. Yawa. Huh? Yawa. Guys, ndile xava lana hayi. Se la kuvaya. Guys, lawana ni va ri loko u phuza lexi u heta within an hour va ku rifilela hi miliyoni sungulini baby yi ri a nge swi koti babe loko phuza laha va ku rifilela va nga endli swa ku loko u dye bega u heta u tlhela va ku rifilela. baby va vula cold drink guys Loko ku nga byalanyana. va endla 5%. Ta famba ni kumba ni ku dya ni nga dyanga. Guys, okay, a hi sunguleni sweswiwani na mina yo guys swixa hina ximini hi landza yin'wana ni ri filini lexi se ni vuya na miranda yes miranda ni order hina lo munhu wa mina Ye boys. le foni ya hina Ye boys. se va la muka hi xave hinkwaswo ya Xavile. Ni se ni karhele no karhala. karhele baby hey sorry my love tavara ya val hasbi yezo se xibekani bye xavi ya mundzukwani yazi fambile yazi lo munhu famba ya nsiya ya va kunjhani
Xavile la one khohle kumkomba mara kwala Yebo, yes. akweta bebo apaka yo kodrengeni gigamqondo Ismagayin. gigamqondo manje ngimkhosa kwala ka kokwani kumbe KFC meleni Kokwan Fresina Chau. Nangon ko baga Chau. oh kwala guys kwala guys So yeah guys, I shavang na ice cream. Ito machine with the ice cream. Tell ice cream boy. Shila. sitsanele between Yeah, mali ni bebe te mali. Ay tsandzeka na ku. ne temali yini nga xavanga na nchumu Xa grocery na. Xa nchumu. eya groza yena hinkwenu guys sorry my love I will repeat ne Okay. So yeah guys, tsamba mi enjoyile video leyi mi le ku yi enjoyeni kwala mi nga koho mi rhandza mi ri kwini mi yi buka mi ri kwini mi nga khohlweni ku like and share, subscribe. and Mi comment comment guys mi byela ku no man kahle kahle hi mi khomele yini ya mi vona Redwell last a hi ri na yehe. Shout out man, shout out Bramina. guys the order na lekuteni A nga la ku huma. no ani shuta Yo, thank you mama. Yo humile. Swakudya kumbe se na 10 na swona. va ta blame mina swona Yeah. guys riendzo ri helini video leyi a hi pfaleni kwala guys Ipaka kwa. ya a hi pfaleni kwala guys Ayo itawa ile. yo hi sure mi enjoyile ku vula ka my love fana ni view ya le henhla view sazekile n'we wow mi nga zami ku hi le somewhere ya somewhere there vona La devenezela na ku swikubili ndhawu ya ku tshama laha se yi tele yi baya kugcwele yi baya kisa vana van'wini lava ta swinga va phusha vonani faka va 40 belt kwalani alright so yeah guys a wu ri hi famba hi tindlela video yi helela kwala namuntlha bye mrandzini po Nakombela rufu